Hai bayarok norong nai tong kobrok kothma YouTube channel. Fighting hangke sini election paikha result paikha fighting hangke sini tipra motha 28 ta seat ni bisingo bwsuk mangka hangke 24 ta manani nangkha khajang tahote boksong ang omon swkang je result ni sair mani tongo ang saka 25 ta rok manani hwnai tobo kaisa bai pherka abo kokkroi kintu oro tangui fail wngka swngbo sengkamko busina nangnai tai ang sai thanai je bo constituency o sabo pass wngka motha tai 4ta jaga je BJP pass wngmani 4ta jaga tipra motha fail wngmani tamo ke fail wngka abo do byangti kamaka tai ek ni simi 28 ta seat to sabo candidate pass wngka tai bwsuk bai ke pass wngka ang abo kaisa ke truk ke nongno sawui thangnai. Number 1 constituency ni Damsora Jompuyo hangke sini tipra mothano pasnai nangka Baba Ranjan Riang bo manani nangka 12,836 tai BJP ni Robindra Riang hangke 922 mansiru tai aro sini tipra mothano pasnani nangka. Number 2 Masmara constituency o hangke BJP pasnani nangka Monjurani Sarkar tai Monjurani Sarkar manani nangkha 13,700 tai Tripura mothani manani nangkha 8,981 tai jodi oro INC 2,503 mani thangka hangke jodi o INC o vote diyawo jodi Tripura motha rakha hangke oro bahini Tripura mothano pasungna tongmani oro seng nanyani thangka salani thangke sini borono jobai khasiya o INC o vote diyawo Tripura motha hangke oro bahini Tripura motha pasungna tongmani khajang tahote bukukso. Number 3 Dosda Kanchanpur constituency o hangke Tripura motha senani nangkha tai BJP kaplainani nangkha aro BJP mangkha 13,467 tai Tripura motha mangkha 8,482 oro CPIM manani nangkha 5,382 tai jodi oro CPM rok 5,382 jodi Tripura motha o vote gangke pasungni tongmani tai orono sung sijanani nango sini Tripura sarok tai buhur busino sung tau phono sung rajani siniya mothano siniya tai upcoming future no siniya hinaibo salanyani nango. Number 4 Koromsora constituency o hangke Tripura mothano pasungni nangkha aro Tripura motha mangka 14,348 tai BJP rok manani nangkha 12,543. Number 5 Samonu constituency o hangke BJP no pasungni nangokha oro Hongso Kumar Riang no sung jeskapno manani tongmani tai Tripura motha baki fail kangkor Tripura motha manani nangka 11,091 tai je BJP ni candidate manani nangkha 12,789 hingka hangke te hajar kaisa basi fero hingka hangke oro je CPIM rok manani nangkha 2,336 te oro bohaino belaikeno CPM no kebeng mung nukjanani nangkha Tripura mothani bagoi tai belaikeno dukhojonok sini borom ganang Hongso Kumar bo o je ADC election o fail wngmani bai khajang tahote buksong kokkroi hapino sung phani protest ragingnai tai hapino warna koroi sini Tripura motha sung jeskapno 24 ta manani khomota phagya khajang tahote buksong. Number 6 Monu Soilengta constituency o hangke sini Tripura mothano pasungni nangkha tai aro ongkha Hollywood chakmano bo vote manani nangkha 10,809 te aro BJP rok manani nangkha 10,347 motamoti kun mote kheno painani nangkha tai 500 ni kisa kom baise oro vote pasungni nangsiu tobo phono Tripura motha pasungka. Number 7 je
dam sora kuju sora o hingka hingke sini tipramo thano paswngnani nangkha aro sini tipramo thani candidate ni mungkha Dhirendra Debroma bo vote manani nangkha 17,726 tai aro BJP ni bahati hingke Bipin Debroma bo bwswng manani nangkha hingke 8,824 manani nangkha tai sini je Dhirendra sar bo tipramo thani paswngnani nangkha tai Bipin Debroma hingke 8,824 baike bo phelngnani nangkha. Number 8 Ganganagar Gondasora o hingke sini tipramo thano paswngnani nangkha oro sini tipramo thani candidate ni mungkha Khotrojoy Riang tai bo vote manani nangkha 11,264 tai oroni Bhumika anan Riang hingke 9,294 baike bo BJP ni phelngnani nangkha. Number 9 Halhali Asrambari o hingke je sini tipramo thano paswngnani nangkha sini tipramo thani candidate ni mungkha Prosmit Debroma bo vote manani nangkha 17,796 tai BJP ni ajaga basana ingkha sini sar Ononto Tupi bo bwswng mangkha hingke matro 6,136 manani nangsiu tai belai kheno kom khesanani nangkha tai number 10 Kulai Champaharo hingke sini tipramo thano paswngnani nangkha aro sini tipramo thani candidate hingke Sar Rajeshwar Debroma bo vote manani nangkha 19,536 tai aro BJP ni je Bimol Debroma hingke 5,542 aswk kom manai oro BJP harinani nangkha tai sini tipramo thani Sar Rajeshwar bo belai kheno kwbang baikhe margin baikhe pass khlaimani nukjanani nangkha. Number 11 Moharanipur Telemura constituency o hingke tipramo thano paswngnani nangkha aro sini tipramo thani candidate ni mung hingke Sar Utpal Debroma bo bwswk vote hingke 19,393 tai aro BJP ni je vote manani nangkha hingke 5,577 manai phelngnani nangkha. Number 12 Ramchandra Ghat constituency o hingke tipramo thano paswngnani nangkha aro candidate hingkha sini Sar James Debroma bo vote manani nangkha 20,837 tai aro BJP rok matro 2,650 David BJP o phelngnani nangkha khajang tago tei bukukchong. Number 13 Sinma Tamakari constituency o hingke sini tipramo thano paswngnani nangkha tai aro sini tipramo thani candidate ni mung hingke Sar Robindra Debroma bo vote manani nangkha 17,862 tai aro Indrajit hwngnai BJP ni vote manani nangkha matro 2,314 khajang tago tei bukukchong tai sini tipramo tha belai kheno kwbang margin baikhe vote paswngnani bo nangkha Sinma Tamakari o. Number 14 Burjunagar Wakhinagar constituency o hingke sini tipramo thano paswngnani nangkha tai aro sini tipramo thani candidate ni mung hingke Sarunel Debroma bo vote manani nangkha 20,055 tai aro je Ronobir Debroma hingke BJP ni matro 3,985 mani phelngnani nangkha. Number 15 Jirainia constituency o hingke sini tipramo thano paswngnani nangkha tai aro sini tipramo thani candidate ni mung hingke Sar Jagdish Debroma bo vote manani nangkha 21,500 tai aro BJP ni ingwinai vote manani nangkha matro
3063টা ভোট manui BJP rok aro fail khainani nangkha. Number 16 Monindernagar Pulinpur hingka hingke sini tipra mothano pasnani nangkha. Sini tipra mothani candidate ni mung hingke Jiten Debroma bo vote manani nangkha 19,033 ভোট manani nangkha. Taro Rajesh Debroma hingke BJP ningoi 3,294 tai aro sini tipra mothani ningoi sini Sar Jiten Debroma no pas nani nangkha. Number 17 Pekwajola Jonmojoynagar constituency hingke sini tipra mothano pas nani nangkha. Taro sini tipra mothani candidate dingkha Madam Gita Debroma bo vote manani nangkha 22,707 taro BJP ni candidate Muji Debroma hingke matro 1,884 manani nangu taro gobang margin baikeno Gita Madam vote pass khainani nangkha tipra mothani wngoi. Number 18 Takarjola Jompuijola constituency hingke sini tipra mothano pass khainani nangkha. Taro sini tipra mothani candidate ni mung hingke Sar Suraj Debroma bo vote manani nangkha 16,055 ta tai aroni BJP ni je Nirmal Debroma hingke matro 1,210 ta se vote manani nangsiu tai 15,000 je vote kabang baikeno oro pass kabang nukjanani nangkha. Number poyon 19 Antoli Gulagati constituency hingke tipra mothano pass nani nangkha. Aro tipra mothani candidate ni mung hingke Sar Buddha Debroma tai bo vote manani nangkha 29,312 tai BJP ni wngwinai vote manani nangkha 2,804 matro. Number 20 Kila Bakma constituency hingke sini tipra mothano pass nani nangkha. Aro sini tipra mothani candidate wngkha Purno Chandra Jomotia bini vote mamani wngkha 17,082 ta manani nangkha. Tai aro Omar Jomotia BJP ningoi 8,174 ta se vote manani nangsiu tai sini tipra mothani candidate wngwinai sini Sar Purno Chandra no aro vote belai kheno gobang baikeno pass khainani nangkha. Number 21 Moharani Chelagang constituency hingke sini tipra mothano pass nani nangkha. Tai sini tipra mothani candidate ni mungkha Sar Sike Jomotia bo vote manani nangkha 10,329 ta tai aroni BJP ngoi vote manani nangkha Somrat Jomotia bo hingke 8,050 tai aro tipra mothano pass nani bo nangkha. Number 22 Kathalia Mirza Rajapur constituency hingke sini tipra mothano pass nani nangkha. Taro sini tipra mothani candidate ni mungke Sar David Mura Singh bo hingke 21,608 vote manai pass nani nangkha. Tai aro BJP hingke 10,954 ta aro BJP ro manui fail khainani nangkha. Number 23 hingke Ompinagar constituency hingke sini Sar Komal Koloi aro tipra motha pass nani nangkha. Tai Sar Komal Koloi bo bosok vote manani nangkha hingke 15,278 ta tai aro BJP hingke matro 4,488 ta se manani nangu. Number 24 Raime Beliwo constituency hingke tipra mothano pass nani nangkha. Aro tipra mothani candidate ni mungkha Dhananjay Tripura bo vote manani nangkha 11,065 ta tai aro
BJP rok bot mana nangka 9654 tai aro sini sar Dhananjay Tripura no Tripura mo thanai pasangni nangka. Number 25 Notun Bazar Malbasa constituency o hangke Sujoy Ojoy sini candidate Tripura mo thanai bo manani nangka 17284 tai Onindro Riang hangke 13088 BJP nengi bo fel khanyani nangka. Number 26 Bir Chandranagar Kolosi constituency o hangke sini Kenaram Riang Tripura mo thani candidate dengnai 14937 ta bur manani nangka tero BJP hangke 11237 ta se bot manani nangsibu. Number 27 Purbo Mohoripur Buratli constituency o hangke Devojit Tripura Tripura mo thani ngai pass khanyani nangka tai bo bot mangka 16781 tero BJP ro bot manani nangka 9990 ta. Number 28 Silasori Monobankul constituency o hangke Tripura mo tha chenjanani nangajaka Monindro Tripura ngai tai aro bo bot manani nangka 13474 ta je aroni Kenanggung Mok hingka hangke BJP ningi 13965 ta mama banyo pasangani nangka tai aro BJP bahke pasang hangke kono mote yamo 13400 te 500 baisi bot feri tongo Tripura motho bai hangke ao bahke ferma kala hangke aro CPIM ni belai keno sanga tongmani bai aro CPIM koi হাজার বুট মা হাঙ্কে নানি দি 7595 টা আজকে কবামা বুট মামা বাইছে ওরা তাবো মনিন্দ্র ত্রিপুরা ব ফেলংনানি নুজানানি নাজিও খাজা তাহতে বুক সং সিংহর সিপিএম রে ওই ত্রিপুরা মঠা বুট দেখাঙ্কে আর জেসকাপন ত্রিপুরা মঠা পাসনানি তমানি খাজা তাহতে বুক সং তাই সিন ত্রিপুরা সারক সবচেয়ে খাসিয়া নুজামান জায়গা অরা নুজাখা যে 7595 টা যে CPM বুট লাইমানে নুগৈ অরা সং বেলাখেনা দুখ নাংজানাই সিনি ত্রিপুরা সার তা পয়জন খাসিয়াকো খা খালায় নর কামখনো বুসি মাংখানা তাই এক নিসিমি 28 টা সিট ব কনস্টিটেন্সি ও বসুক বাইকে পাসংকা সাবো পাসংকা তাই Tripura মঠা 24 টা মামা জায়গা তাই BJP 4 টা মামা জায়গা ও সাবো বসুক বাই মার্জিন বাই বসুক গবাং বাইকে পাসংকা বসুক কম বাইকে ফেলকা গ্যাং নন সরাই সরাই কেন সাগা খাজন তাকতে বুকসং তাই নরানো ভিডিও ন সাজাগৈ তেব নানি মসং লাইক কমেন্ট শেয়ার তাই সাবস্ক্রাইব বেল আইকন খানিয়া বাগি তাপক দি তিনিনি বাগা আসন সিতং নর যতন কাহাম তং দি যতন বিজি মিছিল খাই দি যতন ন হামবাই তাই খুলুমবাইকা।